mga sakak ba ko? Sige na. Pwede ka mo. Una? Oo nga. Una? Oo nga. Lo ke bengke? Ako lang makita yan. Kuna? Wala mangen. Kuna? Ako pala. Ya, di ba ate perusahaan naman? Hindi mampi. Ako adar ko na lagi. kumboy kita niyo. Ya, pukimbang kayo panaguti. Mapusahan din. Ulang ko. So yung baho lang. Kepala din kundi kepala. Nek ba ako nanda? Kepala siyang malam. So yung bibilang ako. 12,000 tak betul. Emang ya. Enggak sih. Nah, Kau timas dingin ya, kan? Kau lagi mau kan? Yang mau ngasih dingin. Cak. Kak. Teman dingin sedikit salah kak. Mau tak teman dingin? Dikit cukup sih. Teh panas. Teh panas. 3.000. Lu kak? Mau? Pasti 3.000 kali 4 12.000. Oh, itu aja. Lagi mo, gas gelap ke jari. Teman panas deh. Oke. Bocah panas. 4 dah kak. Pak serah anak tadi ini gitu. Ulah sama gua. Dingin. Gua gede mahal lah. Tarik nanan nih. Oh kakak ini mah tidak dingin lagi. Dingin jalan. Tidak dingin di mahal. Ya, utang lagi 6 tahun balik. Utangmu. Bagi mu tak bergirang. Bawa nang hilang aja. Minum terus. Buah terus. Ya, mang pas ya. Dingin. Panas kedua. Panas kedua. Dingin 5.000. Sempat dingin-dingin aku silo-silo kita minum nang nako. 5.000. Ya, mati kita. Habis kita. Ya. Minumnya di tuku. Sepah tuh kan. Oke. Begitu hilang na. Hilang. Oke, kemato. Udah. Perusahaan lagi. Ikira. Mukhang bangkot. Kau dah perusahaan duit. Kaya penduduk belasing jam Berarti bako. itu yang mesti diraih semanen. Ayos pa ni ko. Pinang pe mo ka. Jangan undi ang kata kita. Ta. Kung ka kasing. Oh, ini kali no, gue bungkala. Siya ako tetap dijaga. Tak pernah hilang kita. Eh. Segan kita teh panas, nasi goreng. Ah, yang memendimang kita. Menora uji. Ya, tandek ka. Tahu gua. Awas naman. Memang keharmonisan dalam keluarga itu perlu. Tuh, pati pamunya. Jadi pati pamunya. Tapi udah. Ya, Kerja na. Gaji lagi. Aw dari mo. Aw. Bobo na bagi gaji ayos ko na to ko. Menora ayos ko na buta. Dia akan lulus liar mawis ko. Bakit eh? Bang. Dari di gaji mo kay to sana. Ayos ko na. Menora ayos ko na. Lulus liar mawis ko na. Ya, gua dah pergi. seluruh dia lu. Kayak itu kok. Gua dah pergi jangan nih, Pak kuling minan habis itu ke sini. Tapi mau kuling min. Mau gegok. Kali boleh sopis boleh. Lo kepeng. Nah, nanti Pacar gelap. Oh, teh panas banget. Panas banget. Tetep na rin kayo. Mulai. Pak sebelah dingin ngejak lu enggak itu mah iunan. Dingin ya, bahaya kita. Minum kita sudah kehangat. Mati na masang Ya, muncul. ya. Kan dawa ko mo. Ako na kali ko agak mungkin. Oh, na. Bila dingin na 5,000 agad. no. Dari hangat minum. Pakai air teh haceret eh. Muna sa Bogor. 5,000. Wala na hangat. 3,000 gana. Kaya pang kapil mo 10,000. Nasi mga boy ko ni. Eh, modus na ni Rodas ID, modus na. Kaya man kadayo ka. Pukusan na rin mo eh. Modus ni. 4 na pukusan na. Tingnan kayo ini tuga. Kepeng mo ko ni. Ya. Mas ng kilo hapo. Lo, tulang kong eh. Diba kumoy mangayak eh. Pagkalun to kayo. Muna masa agas kin lo. Weh. Ay, ingat ka sa agas kin. Ah, hangat eh. Mahangat inom. Nan mo na ba ko inom 5,000? Dari ang angat, bitinom ko. Bahaya kita. Pwede ba no magkepek? Ah, pada mahangat indo bendo 5,000. Lu yung pizza. Sana dinginan. Eh, dah ngelu kalang ngelu mangko na input. Kaya yung masalo sa iwa, gumamboy gitu ko gato. Nasapon din, no? Lupa ko dai. Nasapon, no? Hindi, buena. Kaya besu lupa, Mak. Wala. Hangat no gahin mo kaya. Tapos na dingin 5,000. Dari ba ang hangat inom? Inuususi ko ni po. Mahangat ako din. Boleh.
Gusto mo lilahin. Akong murawis. Ako pinul. Ayos ganito. Sana dingin daw. Tignan na din. Sana dingin ka 5,000. Ento ka nangat, ento luki ko rin yan. Ano siya dingin 5,000. Si ate dingin, mahal mang. Eh, Lumin mo to na. Oh, na. ako alis. Mating-ting. Pagkakan ko. Alis. Mana chong dingin na. Go te paano sa amin. Eh, ganito luki. Mango ra. Agbe mo siyang Tiri wa dila na. May magaling pa kali na. Pwede nakala. Dingin na kayo ina. Mo kisi ka na. Kundi sa inong kyangan ina. Hey, asa tayo naman. Ada mo untong ka. Ada mo untong. Ay, di pa di umbro. Halos kita kanina. Kuna siya dingin. Ano dapat to? Kuna sa akin ng kanina ro. Kita pa kita dali na ni. Kapan. Besalu kita rok kanam. Pas. Angkat hindi. Ada kabina dia. Bangko. 3.8 dulu. Rok 6 lu. Kita rok 6. Tuh, pasti. Pas. Memang pas sih. Kita kalau lama ya. Kakang kali ya. Angkat deh. Masak ko pwede ni mo. Pan ko sara. Pan ko sara. Di ba? Rok 6. Manam. Tulog tapan. Kita rok 6. Ada bangko.